سلاف و ریز تماشاوان هیجا ام ده هلبسته نمرده دیسا بهورنا دوی برنامه خدا امیج هلبسته که خوش ورب خوینن ام کارن بیجن دوامه هلبسته برنامه عادی بو ده برنامه ما بوریده ما مرشد قرآن ده هنگ جی خوانده بو لیبلی خلاص نبو بو ام تخوازن دوی برنامه ده وی هلبسته خو خلاص بکن ناوی هلبسته مرشد قرآن ده لسر قرآن هاتبو نویساندن و ام بیجن بچاوی 6 ملای کرد ام بیجن 6 هلبستوانی کرد لسر قرآن في هلبس نویسی بون مالکا داویه امی جار کدی جوار بخوینن و امی جوی داری دوام بکن ایوبیان تدی چرنگ زلیل کرن جمله فرنگ بردان دنیا نابودنگ وان دی شرفت قرآنی ده بله تماشاوان هیجا ام الفيدري ساكني بون دبي ايوبيان دولة ايوبي كو دولتك كرد بو و ام بيجن 100 ساله ده و 11 هذا حكم كربو و قدس دستي خريستيانه دستي ام بيجن اوروبيا درخص بو كربو بن دستي مسلمانه ده دبي ايوبيان بقرآن ده الشرف ديتن بحكم قرآن يجبركو حكم كرن سر فراز بون سركتي بون قالتنا يقين بزان فخري بكا هرتم بوان باویج سری چکاوان وان دیبو ریت قرآنی ده تماشاوانی جا وکن حاجی مگوت ایوبی دولتک کرده بو دولتک گلکی بناو دنگه کو اوروپی حمی وی دولتی ناس دکن و بوی دولتی هم کارن بیجن کرداجی ناس دکن دبی کالی تنه یقین بزن یعنی ایوبی دولت ایوبی کالی تنه یعنی جبو یکی کرد بیجه جبو ایمد بیجه دبی کالی تنه باپیری تنه فخری بکه هر تم بوان دبی حتی تساخی جی فخری بکه بوا ام بیجن بوانا حش خو بکه پسنی خو بوا بده جبركو ام بيجن د تاريخ دنياي ده ام بيجن قالكي جهكي بقدر قيمه هيا و ام بيجن خيراوه ام بيجن بلكي قيمته ماجي زي دبويا باويج سريچكاوان وان دي بوريت قراني ده دبي تجي درياوا ده هرج بركو وا ريت قراني ده دي تبو جبركو لغور حكم قراني حكم كربون ام بيجن جريا قراني وبي خبر ندر كتبون دبي تجي لسريا وهره صلاح الدين بطلي هتين اوروبيان تفليجوين سرپوز كتن تفدروين او دي زافرت قرآني ده بلي تماشماني جا دبي صلاح الدين بطلي هتين صلاح الدين مزني دولة ايوبيان بو صلاح الدين ايوبي ام بيجن نافيبيا دبي اوجي بطلكي ميرابو صلاح الدين ام بيجن دي تشكداريه ده و ام بيجن دي حكمداريه ده و ده ميريتيه ده يوكوي كيم بون بلكي دوي دمي ده سرويد بي صلاح الدين بطلي هتين اوروبيان تفلي جوين دبي اوروبي حميله جوين كو ام بيجن وي بوكوجن ارتشاوي تنبكن وي ام بيجن تلف بكن وكون زانن د ام دبيجن ارتشا اهل صليبيان جي بتركيد بيجن خاش للسفرلري وقتكو هاتنا بسر مسلمانه دغرتنا صلاح الدين ايوبي بارتش اخوا وام بيجن بلشكري اخوا للدجي اوروبيا سكنينا وام بيجن قدس دستي وادر خصنا جبري قوتيا اوروبيان تفليجوين يعني جبركو دنافوي ارتش دا ن دولتك تنبو يا اوروبا حميبون ودبي سربوس كتن تفدروين جبركو ام بيجن صلاح الدين ايوبي ودولته اي بسركت ودبي او دي زافرت قران دا دبي صلاح الدين ايوبي د قران دا زافر ديت مروانيان لامده زفت كرن جمله سرحده تاريخ وان تجه بده وان دي حكمت قرآن ده تماشا بانيجا دبي مروانيان لآمده مرواني جي دولتك كارن بيجن ديسا كرد بو و ده تصصالة ده و يازده ده حكم كربو لملي آمده وان بيجن دبيجي زفت كرن جمله سرحده ملي آمده وان بيجن سرحد حمي دبن دستيواده بو واجي نزيكي صادو تشتك سال حكم كريا ام بيجن دي تاريخي دمايا اوجي دولتك ام بيجن جهاتي بو ونافدار بو دبي تاريخ وان تجه بدي وان دي حكمت قرآن ده دي وان جي حكمت قرآن ده ديش بركو لسر يا بيخنبر قرآن بون اوجي بسركتن خلافة عباسيان ما بو بوان لسربيان گرتات ویوان جندیان ریاتوات قرآنی ده تماشاوان هیجا الفيدري ديسا لسر خلافة عباسيان سكنية ام بيجن اوجي دولتك ام بيجن مسلمان بو ودولتك عرب بو ده تاريخ دنياي ده بيشتي پیغمبر ما ام بيجن دريا پیغمبر ما ده چونه جبركو اوجي
د قورعان الگۆر قورعانê heraketkirin em bêjin ji rêya qur'anê nederketin û em bêjin belkî qur'an û sunnet terk nekirin ew jî demeke dirêj bi vê li ser piyaman û em bêjin dewletê ku li rêya em bêjin îslamê nederketibin ku em bêjin adil bane ji bo hemî milata aglebe jî bi ser ketine lê yê ku em bêjin miletê xwe pejirandinê miletê xwe dane pêş û em bêjin misilmanetî kete pişt em bêjin kete rêza de dwa de ew nekê jî binketine zû ji holê rabûne. Süleymanê samaniyan girtin welat û xweşiyan rêhêt heyatê zaniyan yekîtî dîn Qur'anê de. Temaşevan hêja li vê derê jî li ser dewleta Samaniya sekiniye ev jî dewleteke di sed sala niha de an jî sed sala diha de hukm kiriye li hêla İranê em bêjin hukm kiriye dewleteke İranî bû û ji xey İranî jî em bêjin li gor hukmê Qur'anê wa jî em bêjin hukm dikir û em bêjin wa jî li gor Qur'anê heraket dikirin heta ji we hatiye em karin bêjin li ser edaletê li ser sunnetê sekinîne ji ber wê ew jî bi serketine û dibe wa jî yekîtî dît Qur'anê de Qur'anê de em bêjin yekîtiya İslamê dîtin ew jî bi serketin. Ne meğlûbê İraniyan ne mehkûmê Osmaniyan jorê kemalê vagiyan hevrazî dîn Qur'anê de. Temaşevan hêja dibin ne meğlûbê İraniyan û ne mehkûmê Osmaniyan jorê kemalê vagiyan dibe yê ku em bêjin di tarîxê de yê di beriya me em bêjin yê bi serketî û yê jî hatî yê ku zêde hukm kirin wa dewleta hemiya jî bi hevrazî dîn Qur'anê de pêşveçûn û em bêjin xweşî û qencî û bi serketin her di Qur'anê de dîtine yê ku em bêjin li gor Qur'anê hereket nekirine binketine lêbeleyê dî bezna Xwedê serfiraz bûne. Seydayê Nursiyê kebîr melayê Kurdiyê şehîr rabû ji vî qewmê feqîr ewsafê wî Qur'anê de. Seydayê Nursiyê kebîr melayê Kurdiyê şehîr. Temaşevan hêja ji bo ev ji bo Saîdê Nursî Bedî'ûzzeman hatiye gotin weke hûn zanin Bedî'ûzzeman di sala 1876 de li Nursê hatiye dinyayê û di sala 1960 de li Rihayê wefat kiriye çûye ser rehma Xwedê ew bixwe sed sala em bêjin 19 û sed sala 22 dik dîtine û di wî zamanê em bêjin nexweş de di wî zamanê xirab de jiyana xwe derbas kiriye û em di hêla elim de di dema wî de tealim bi ser wî neketine em bêjin di rêya elim de ti kes negihaye wî û ew bixwe jî ji bo elim û ji bo xizmeta İslamê û ji bo ku li welatê Kurda medreseyekê vekê ji Bedlîsê em bêjin rabûye çûye Stenbolê û li wê derê jî em bêjin tevlî siyasetê bûye û heta em karin bêjin gelek nexweşî kişandiye û emrê wî jî em karin bêjin ji nîvî bêhtir di hepsa û em bêjin sirgûna de bûriye. Ew bixwe jî bi navê Rîsaleyê Nûr em bêjin kulliyateke gelekî em bêjin hêja nivîsiye li ser Qur'anê nivîsiye tefsîreke Qur'anê gelekî hêjaya û em karin bêjin Saîdê Nursî hem ji bo Kurda hem jî ji bo alema İslamê insanekî şexsiyetekî gelekî hêja û qedra ji ber ku ji nav Kurda derketiye li vê derê Seydayê hêja li ser wî jî sekinîne. Gotiye rabû ji vî qewmê feqîr ji ber ku em bêjin Kurd qewmekî feqîr e belkî qewmekî bêxweyî ye em bêjin weke bê divê sed sala 20 û 21 de gelekî zehmetî û nexweşî kişanine gelekî em bêjin teadayî dîtine em karin bêjin gelekî zilm dîtine ji ber vê yekê gotiye rabû ji vî qewmê feqîr em bêjin ji bo Kurda gotiye qewmekî feqîr ji nav qewmekî feqîr derketiye Bedî'ûzzeman Saîdê Nursî û gotiye ewsafê wî di Qur'anê de gotiye ewsafê wî wasifê wî xesiyetê wî jî hemî di Qur'anê de hene ji ber ku em bêjin heyeta wî jî em karin bêjin bi piranî bi zêdeyî li gor Qur'an û sunnetê bû heyeta xwe bî şeklî berdewam kiribû. Ew ji me re fexra zeman bi pesine bi wî heman heq mesleka wî bêguman dîtiye wî di Qur'anê de. Temaşevan hêja li vê derê dîsa li ser Saîdê Nursî li Saîdê Kurdî sekiniye gotiye ew ji me re fexra zeman
بدي زمان سعيد نورسي وكمان هاجي بحثي كر علمك جلكي هجايات 100 ساله بوريدا ام بيجن لسر دردي اسلامي جلكي سكينيه لسر دردي مسلمانه جلكي سكينيه وكلياتك نفيسي جي يعني ام بيجن لسر تفسير قرآن كلياتها نفيسي جي بلكي ام بيجن هاتيه ورغراندني بينجه زمانه دوله دنياي جلك زمانه هاتيه ورغراندن او بخوجي گلکی ام بیجن شخصیتی هیجابو جبرویکی دبیجه او جمره فخر زمان يعني دبي لازمك وام دبي زماني ده بوي ام بيجن ام فخر بكن ام بوي بصني خو بدن ام بوي حش خو بكن انسانك يوقاسي بقدر بو بباسنا بوي همان وله بله الطيبه جي دور نكبه حق مسلكاوي بيغمان ديتيت قروي قراني ده وام بيجن مسلكاوي حق يا راستي د قراني ده ديتيا ودبي ونجي شبيبي ام بيجن فنجرن هر الدوبي بن درماني شينيا ولات نقطه دوي مناظرات بقرن لدوراوي جفات درمان ديت قراني ده تماشاوان هجا ديسا لسر بديع زمان سعيد نورسي سعيد كردي لسر وي ولسر امكارن بيجن رساله وين سكنيا قلت درماني شينيا ولات قلت درماني ولاتما درماني باشيا ولاتما نقطه دوي مناظرات ام بيجن كتابك ويا بتشوجك هي نافي مناظراته او لسر دردي كردا او ام بيجن سر بريني ودرماني كرداس نفيسيا او بخوجي وكون زانن د جوانيا خوده د گنجيتيا خوده لولات كردام كارم بيجن حميا غرايا و بانسان كردرا ام بيجن باغلبجي انسان غرغري كردارا بسركي واره ام بيجن اشتغل يبواره بيفيا و ام بيجن الدرد واجو هداري كريا والجور درد واجي او كتاب نفيسيا بنافي مناظرات البرجبروي دبي جبوي كرداجي ام بيجن مناظرات نفيسيا بقرن لدورا وي جفات يعني بيجن الدورا بدي زمان ببنى الجفال دوراي بقهن هف وبراستيجي كوان بيجن كردال لدوراي ام بيجن تام بقها بان هفدو وام بيجن جرياوي دور نكتبانا ان شاء الله ام بيجن حاليا خوش تبان هاجي ام كارن بيجن لازمه ام الدوراوي ببنى جفات ودبي الدرمان ديت قراني ده ام بيجن جبوي كردا درمان ديتيا وقالك يجي لسر دردي كردا سكنيا وجبوي كردا اسكارم بيجم قوتيا بيجن دردي واتشيا ودرماني واتشيا حتى دركيدت بيجم سي دجمني مهنا قوتي يكجي ام بيجن جاهلتيا ويكجي قوتي فقيرتيا ويكجي قوتي اختلافا براستيجي او بخوجي دبيجي دوي دميدا دبي ملت مج هزار یک نکاره ام بیجن روزنامه کی قزته کی بخوینه دبیجوی بلیه کو ام جاهل معنا و یاد دواد به ام فقیرن دبی یعنی دردکی کرداجی ام بیجن خوشیه کواجی فقیریه دبی بهزاران حمال اسطنبولجی ام بیجن دلیلا ویا و یا سیاسی دبیجی اختلاف کو ام بیجن کرد گلک جاره یکیتیا خوش هناکن ام بیجن لهف دور دکبن بدي زمان سرويجي قوتيا اختلاف جي نياركي مي مزنا وقوتيا جوهري مجي هنا قوتيا اوجيشنا اشتا قوتيا مسلمانتي واسلامتيا وانسانتيا قوتيا ام د واري اسلامي دجي ام ملتكي باشن ام سرديني خوسكن ام حج ديني خودكن وقوتيا ام ملتكي جملتيا خوا ام بيجن جل وجي ام انسان قنجن يعني د تاريخ دا ام بيجن د ديروكا كردا دا شخصيته گلكي مزن وگلكي هجهانه وكسل الدين ايوبي قوتيه ملتيه مجي باشا ودورجي قوتي انسانتيا مجي باشا يعني قوتيه سي دجمنن يك فقيري ويك جي ام بيجن جاهلتي ويك جي اختلاف يعني بارچبوني وقوتيه سي خوشيه مهنا او جي قوتيه چيا اسلاميت ومليت وانسانيت قوتيه فرسيجي جوهري منا تشتي ما بقدرن لقوتيا لازم ام جوال ام الواجه فريخوا ام خدي دركبن دقنا بخوي نمينن ام فقير نبن ام نباش نبن جدل بزان ممليت روحيوية اسلاميت او جمرة وكا بخت يكبون امت قرآني ده نري تماشاواني جا قوتيه جدل بزان ممليت روحيوية اسلاميت يعني قوتيه روحي
ملیتی ئەمە چییە گوتی ئیسلامیەتە یعنی ئیسلامیەت وەختێک و کوردیتیە ئیسلامیەت نەبێ وەکە بێ قەدرێ وێژی نینە یعنی ئەم مڵەتێکی باشن لێبەلێ لازمە ئەم مڵەتیاخوا نەهێخنە پێشیا مسلمانەتی هێردا یعنی ئەو ئینسانێک و پێشی بێ ئەز کوردم دوورە مسلمانم ئەم بێژن مسلمانەتیاوی ئەم بێژن کەوێ تالوکێدەت کەوێ ئەم بێژن حالەکی بشکتە لێت بێ ڕاستی لازمە پێشی مسلمان بێ دوورە ئەم بێژن کورد بێ وش بۆی هەمی مڵەتاژی لازم ئەڤ بێ بەرکو ئەم بێژن دین پێشیا مڵەتیەیە جدل بزانمە ملیەت ڕحێویە ئیسلامیەت ئەوە ژمەرە ڤەکە بەخت یەکبوون ئەمەد قورعانێدا و دەبێت و ئەم لە گۆرش قورعانی هەرن ئەم لە گۆرش ئیسلامیەتی هەرن ئەم گۆروی حکم بکنجی یەکبوونامە دیسایەت قورعانێ دەچێ بێیان یەکبوونامەیە چێ ببێ ئەم بێژن ji ber ku ئیسلامیە دەبێت چێ دەبێ لازمە ئینسان حەج وڵاتی خوا و حەج هەم وڵاتی خۆ بکێ هەم حەج وڵات بکێ و هەمژی حەج وڵاتیە خۆ بکێ ئەنجی هەم وڵاتیە خوا ئینسانی خوا یەک و هەڤال برای خوا حەجوا بکێ حەمیەتا ملی چ خۆش بۆستانێکی تێر ئاو و گەش لاکین دناو ئێرکانی شەش ئیمانیەت قورعانێدا تەماشەوانێجا دەبێ حەمیەتا ملی چ خۆش بۆستانێکی تێر ئاو و گەشت دەبێ حەمیەتا ملی عەشقا ملی ئەم بێژن گرێدانە ملی گەلێکی خۆشە ئەم بێژن یا ملەتی یا گەلی گەلێکی خۆشە دەبێوەکە بۆستانێکی تێر ئاو و گەش وەکەم بێژن بۆستانێکی وەرزێکی ڕەزێکی تێر ئاو و گەش و خۆشک ئەم بێژن شین و ئەم بێژن گەش لاکین دناو ئێرکانی شەش ئیمانیەت قورعانێدا دەبێ حەمیەتا ملی خۆشە گەلێکی بقەدرە گەلێکی هێژایە لێبەلێ بچاوە لاکین دناو ئێرکانی شەش ئیمانیە یعنی لازمە و حەمیەتا ملی هەبێ حەجێکردنا مڵەت هەبێ لێبەلێ ژە شەش ئەرکانە ئیمانێ شەش ڕکرێن ئیمانێ دەرنەکەوێ یعنی لە گۆر ئەم بێژن ئەساس و قوڕالێ ئیسلامیەتێ یە قورعانێ بن یعنی چقا ئینسانێک حەجێ مڵەتی خۆ بکێ باشە لێبەلێ دەبێژ ئیمانێژیش قورعانێژی دوور نەکەوێ ئیسلام ji بۆ مە مەرکەزە تێدە بگەر ببەزە تێدە تژی بەر و ڕەزە رێیا هێسات قورعانێدا ئیسلام ji بۆ مە مەرکەزە تێدە بگەر ببەزە تەماشەوانێژە دەبێژ بۆی مە ئیسلامیەت ئیسلام مەرکەزە چاوە مەرکەز ینی گوتی تێدە بگەر ببەزە ت چ ئیشێ خۆ چ کارێ خۆ بکەیت چ تەفگەری خۆ بکێ تکارێ بکێ لێبەرێ لازمە تژە دائیرە ئیسلامی نەدەرکەوێ دژی حکومێ وێ ئیش نەکێ تکارێ خۆ گۆرە ئیسلامێ ئەم بێژن عیار بکێ بووی وەختی بەزنا خودێ تێ سەرفراز بێ ینی ji ber çi divê îslam merkez bê ji ber ku hem dilşadiya dinyayê û hem jî ya axiretê bi îslamê tê destê insana yani yekî ku bi zina xwedê di dinyayê de û em bêjin daxirê de serfiraz bê divê li gor hikmê îslamê tev bigere li gor baweriya me misilmana û tê de tijî ber û reza Qur'anê de ber û rez û tiştê xweş her tişt tê de heye yani em bêjin tiştê manewî û yê maddî çi bixwaze her tişt Qur'anê de tişta ku insan bixwaze tiştê xweş her tiştê de heye û dibê rêya hesat Qur'anê de yani yê ku bixwaze em bêjin dewlemend bibe û serfiraz be û dilşad û kêfxweş bibe rêya herî xweş ya herî zêde ya herî em bêjin hêsa dîsat Qur'anê de heye belê temaşevanê hêja seyidayê me hêja xwe de ji we razî bê gelekî em bêjin bi nêrîneka xweş bi şeklekî kurdewarî Qur'an ji me re dane naskirin mala we hezar carî ava li vê derê helbesta me xilas bû heta bernameyeke dî înşallah me dîsa bi hev re bin di helbestê nemir de helbestê me hê pir hene em ê di bernameyeke dî dîsa bi hev re bin niha bimênin xêr û xweşiyê de bi xatirê we